Kei te whakarewa te mana tohu mātauranga i ngā whakamātautau NCEA mo te reo Māori me te reo rangatira ki runga i te ipurangi a Tai Hoanei. Hei tā te pūrongo a Hania Douglas ko te tūmanako ia mā te pēnei ka kahake tā te Māori ako i tōna reo. Kia eke ngā tauira reo Māori, reo rangatira hoki ki ngā taumata teitei o te ao mātauranga. Koina te whāinga o te rautaki hau a te mana tohu mātauranga o Aotearoa. We know from students, Māori students that we've talked to, that they really value seeing the reo and their culture reflected well in the exams. And with online exams that you can do on your computer, it's quite a lot easier to see that happening. I tērā tau whakarewaina ai te heitanga ki te mahi ngā whakamātautau reo Māori taumata tuatahi mā te ipurangi. Ko te whāinga a te mana tohu mātauranga kia horapa hoki tērā tikanga ki ngā taumata reo Māori, reo rangatira katoa. Any student wanting to use the reo when they're answering their exams can be confident that their spelling is right and that they have the opportunity to highlight pieces of text and have them read back to them, so that it's a much more welcoming, an experience which has more manaakitanga in it for students. He oi anō, he kaupapa anō kei te rangahautia, hei āwhina i ngā tauira kia angitu ai rātau ko te hangarau tuhi a waha mā te reo Māori tonu. When we implement text-to-speech and spell check into Reo Māori, it will apply to all exams for which it works well. So, for example, spell check works really well in exams where you're writing essays because you highlight the word and it gives you some alternative spellings. Text-to-speech works well in those situations. They may not work so well in maths or physics. E whitu te kau anake ngā tauira i mahi ngā whakamātautau a heko reo Māori i tērā tau. Engari e matapai ana te mana tohu mātauranga ka piki tauata tauranga. Ka mutu i runga i te mōhio kua puta kē enei a heinga mō reo kē e whakapono ana rātau me pērā hoki te reo Māori ka tika. Even if the benefit is quite soft initially, we think we will keep doing it because it does make sense. Te reo Māori is an official language. We have our commitments to the treaty, and we really want to make sure that Māori student experience and speakers of the reo have a good experience doing their exams online. E mana koana te mana tohu mātauranga kia tāpāia ngā whakaritenga whakamātautau hau hei te rātau. Hania Douglas, Te Karere.